apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Jamile ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, alhamdulillah ya, sekarang udah sehat nih teman-teman. Nah, terusan tadi ya langsung jalan-jalan nyari ondel-ondel teman-teman. Pas bener ketemu ondel-ondel, tapi nyari kupon teman-teman. Kupon apaan ya? Penasaran kan teman-teman? Yuk nih lihat aja videonya. Teman-teman, aduh seger bener dah. Jamile bisa keluar rumah lagi nih, jalan-jalan teman-teman. Sembari nyari ondel-ondel. Udah lama bener ya kagak keluar kandang. Kandang ayam kali. Teman-teman, kita cari ondel-ondel. No lihat, ada pemandangan seru bener teman-teman. No, ada danau no teman-teman. Tapi tetap aja ditutup nih danaunya ya kayaknya nih. Aduh, lah pas bener no teman-teman, ada ondel-ondel nih. Siapa nih? Abang apa empo ya? Si abang, bang, ayo bang. Tungguin di depan bang. Bang, lah kok diem aja sih dia, kagak nyaut-nyaut. Jamile tungguin di sini ya temen-temen nih. Duh, jalannya lama bener kayak keong nih. Ampun dah. No lihat no, udah kayak sinden. Lame bener jalannya. Sinden apa siput ya? Oh, dia mau beli angkringan no kayaknya no. Yang no toko warung angkringan 30 no. No, pan apa ngeliatin doang. Tapi kan tutup ya temen-temen ya. Nyariin apaan sih nih ondel-ondel? Sampai bingung Jamile juga. Teriakin aja lah dari sini dah. Bang, woi bang. Ampun dah dipanggilin juga dari tadi. Sini bang. Iya Jamile. Iya, aduh, Aye lagi bingung ini. Bingung apa sih? Lah iya. Tadi Aye, aduh ya ampun dari pagi nyariin kupon Aye hilang. Kupon? Iya. Kupon apaan bang? Lah kupon pengen minta daging kita ini ke masjid. Minta daging ya? Iya. Allah. Aduh ya ampun Aye bingung banget ini ya. Gimana? Baru dia udah pengen nyate ini ya ampun. Wah emang Jamile, sekarang masih ada bang pakai kupon? ya emang pakai kupon. Jamile punya nggak kupon bagi apa Aye nih ya ampun. Lah Aye lagi nanyain kupon bang. Ini aja Aye baru selesai isolasi. Isolasi? Ngapa diisolasi? Lah Aye kena COVID bang kemarinan. Lah yang bener. Iya. Ya ampun. Ya udah deh jangan deket-deket Aye dah, ini jadi ngeri Ngapa bener ini. bang? Kagak mau Aye. Aduh mana Aye kagak pakai masker lagi. Tahu lagi abang kagak pakai masker. Aduh, ngeri banget Jamile. Sono pulang sono. Kagak apa-apa bang, ya udah keluar bang. Oi, sini bang. Aye takut. Aye kejar nih bang ya. Jangan. Kerjain lah. Bang, ayo kerja. Ayo kejar nih bang nih. Kocak bener nih ondel-ondel temen-temen. Takut sama Aye. Sini bang, sini bang.